Dak li l-Maltin kollha kienu jieħdu bħala ovvju ma għadux garantit. Dan hekk kif il-Ministru Michael Falzon responsabbli mill-politika soċjali ma tax assigurazzjoni li fi żmien 20 jew 30 sena oħra l-anzjani jkollhom il-pensjoni tal-Gvern assigurata. Waqt seminar li kien organizzat l-erba' filgħodu, il-Ministru Michael Falzon spjega li llum il-ġurnata in-nies qed jgħixu iżjed waqt li qed jitwildu inqas nies u għalhekk hemm inqas nies iħallsu bolla għal benefiċċji fosthom il-pensjonijiet tal-anzjani. 10 years, 20 years, it's not that far away, mind you. 30 years time. It's all a question of putting out the white flag. It's a question of facing realities. And the realities won't go away if you hide your head in the sand. Għal din ir-raġuni, il-Ministru qal li ma hemm l-ebda garanzija dwar x'jista' jiġri fil-futur u għalhekk qal lin-nies biex jaħsbu f'pensjoni privata. Ejja nkunu fer, jiena semmejt 20-30 sena oħra, right? Ġifieri b'ebda mod ma semmejt 10 sena oħra. Żgur m'iniex profeta tajjeb u kif żgur ma nistax naħseb għal x'se jiġri fil-futur tajjeb. U minkejja li ma Times Michael Falzon prova jillapazza dak li qal fil-konferenza, il-klim tal-Ministru xorta ħoloq ħafna dubji dwar dak li qed jagħmel il-Gvern biex jiggarantixxi pensjonijiet sostenibbli.